Ngiyabusela lamhla ekuseni kuphena kuphila pho ukutholela lithuba lekulalela naye iRhapsody yemaqiniso lokwincwadi yaNkulunkulu lebhalwe ngumfundisi Chris oyakhilomedi yeCDD. Lo muhla ke ngilwesine tingemashumi lamabili nakuthafu enyangeni yaBhimbifane eminyakeni wa 2025. Lamuhla ke umfundisi Chris uthi simemedelo lesisemthethweni sekungabi nacala kwethu. Amen. Kuba seRoma 4:24 kuya 25 uthi kofanathi lesitawubalelwa nasikholwa nguye lo wavusa Jesu inkosi yethu kulabafile lo wanikelwa ngenxa yemacala ethu wavuswa futhi kuze silungiswe. Amen. Esifundweni sethu lesengcile sifunze ukuthi sibofakazi bebulungisa nekungakhethe kwaNkulunkulu. Lokho kusho ukuthi kuyini kuba kulunga kwaNkulunkulu Kristu Jesu. Nyalo ingcenye yegcinya yembhalo wethu wekuqala yembula imvo lemangalisako lingelinye lemavesi leBhayibheli lathenza ingcomvo kakhulu. Amen. Lithi Jesu Kristu wanikelwa ngenxa yemacala ethu futhi wavuselwa ekuphileni hayi kude sithethelelwe kodwa kude silungiswe. Amen. Lokhu kuyamangalisa kuconza kwengcomvo yemumvu kuyimvo lengedulu kwekukholelwa impela. Wanikelwa ekufeni ngenxa yemacala ethu futhi wavuswa kude silungiswe kuze kuthi yena uNkulunkulu abe nebulungisa futhi abe ngumlingisi waloyo lokholwa kuJesu Kristu. Amen. Kungente kanjani ukuthi umumvu lophule umthetho ngicwabita endiwe longenacala? Leli gama lesiGreek lekukhishwa ecaleni uDekiakosos futhi lisho kukhululwa kumemedela ngalokusemthethweni noma ngalokusemthethweni kwemsulwa. Kusho ukuthi uNkulunkulu wakubuka wase uthi umsulwa awunalo licala lesono bekufanele athi athethelelwe tonke tono kepha wathi umsulwa nyalo bekufanele ukuthi ngabe ubhadele ngaKristu futhi awusagweledi bekufanele uchazwe njengemumvu lokhulekile lothethelelwe. Amen. Kodwa akusiko lokho lesinako lapha. uNkulunkulu uthi sowukhululiwe tincwadi takholwa futhi kangapfulakali lapho wona khona. Ngakho ke kwamenyetelwa ngalokusemthethweni ukuthi umsulwa ude licala uthi awuzange sewone bekungendeka kanjani lokho. Ngikho lokwenda kube livangeli tindzaba letimnanzi labanye bamvu bayaliva futhi abaliconzi. Kwendeka kanjani ukuthi angizange sengone? Kungumphumela wemsebenzi waKristu wekulunga. Kuba seRoma 5:1 uthi ngakho ke njengoba sesilungisiwe ngekukholwa sinekuthula naNkulunkulu ngenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Simenyetelwe ukuthi silungile ngekukholwa. Uyati ukuthi leni ngenxa yokuthi udelwe kabusha usidala lesisha. LeBhayibheli lithi ngakho ke nangabe umuntu kaKristu usidala lesisha timvo letinzala setendlulile buka tonke setibetinsha. 2 Corinthians 5:17. Amen. Lesidala lesisha azange sesone ngoba siluhlobo lolusha olungazange lube khona ngaphambilini. Amen. Kuchubeka nesifundvo sethu ngafunza baseRoma 5:17 baseRoma 3:26 na 2 Corinthians 5:21. Amen. Kulesikhathi sanyalo sitawushoke nangumthandazo utawusho emva kwami uthi kuvuka kwaJesu Kristu kungende ngaba sidala lesisha ngona kanye ikulunga kwaNkulunkulu kuKristu ngilungisiwe futhi ngide sono ngihamba ekhanyeni kwaleliqiniso ngikhombisa inkathimulo yaNkulunkulu futhi ngisakada tindzaba letimnanzi temusa wakhe lokuphumako kulabanye. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele iRhapsody yalomuhla. Amen.